Takže čaute, ja vás tu vítam u ďalšieho videa. Dneska je to video zo stránky zabavnetesty.sk. Je to vlastne stránka o tom, že sa tu nachádzajú kvízy alebo testy o proste nejakých ľuďoch a o youtuberoch. A ja som si vybral youtuberov a dneska tu bude proste o tom, že som si vybral mojich najobľúbenejších youtuberov, o ktorých budem robiť testy, že čo o nich proste viem. Ako prvého youtubera som si vybral gamera, takže môžeme začať. Kto je gamer? Poa Illuminát, Černoch, pes nebo veľryba. Pode, nikto to neví, takže nikto to neví. Jaký má pláž v Minecraftím skinu? Modrou, bílou, šedou, rúžovou? Žiadnou nemá pláž. Bílou myslím, takú bielo-šedú, žltú. Jakou hru převažne točí? GTA, FIFA 16, Minecraft, Rocket League. Takže to je Minecraft. S kým natáčal čarovný Minecraft? S Jirkou, s Gogem, s Marvexem, s Mentem, s nikým, s Marvexem, s Mentem. To bola moja obľúbená séria mimochodom. Škoda, že už skončila, mala len 60 dielov, ale teraz je moja najobľúbenejšia séria Futurecraft. Natáčal s Gogiem, áno, ne, nevím, možno áno. Jestli natáčal, tak co asi s Gogiem myslí. Čarovný Minecraft, Futurecraft nenatáčal, Hexit. Takže čarovný Minecraft točil s Mentom, Futurecraft točí s Mentom, nenatáčal, natáčal Hexit. Natáčal s Gogom. Kolik má odbierateľ? 1 milión 696 000 10 miliónov 696 000, teraz už ma tuším 700 000, tak som zvedavý, či urobí nejaký špeciál odoslať. A podarilo sa ti získať 7 zo 7 bodov v teste gamera, takže sa vidíte, všetko správené, výborne. Takže ako ďalšieho youtubera si nájdeme Marvex. Dajme tento test. Jak se jmenuje Marvex křestním jménem? Marek? Milan? Kdo je Marvex? Jak se jmenuje Marvex příjmením? Neexistuje Hubáček. Hubík, Milánek, neexistuje, nemá příjmení, to je Hubáček. Točil s Nakaším, kdo je Nakaš? Myslím, že áno. Jakou má rád Marvex barvu? Modrou, marvexovskou, rúžovou, zelenou? Marvexovskou, však on má rád čiernu, ne? Je Marvex borec? Áno, největší borec Nenu. Je Marvex největší borec. Líbil se ti test? Áno, ale příště delší? Ne. Největší shit WTF, co to jako děláš? Ano. Kolik je Marvexovi 12.8.2016, čiže to bylo včera 0,53, 16 moje. Kolik má Marvex odběratelů 12.7.2016? 153 000, 5 milionů 913 000. To myslím, že 113 000. Je pravda, že se Marvex vyboural na motorce, protože před ním byla staženka WTF, co to blábolí? Ne. 6-9. Tak to není až také dobré, ale som mal zle Marek, to je dobré. Točil s Nakaším, dobré. Modrou má najradšej, to je dobré. To je dobré. 16, to je dobré, aha, 153 000, tak som sa pomýlil a je to pravda. No, tak to som nevidel. Testy. Ako ďalšieho si dáme koho? Seba, ne? Nájde mi to, čo sa nenašli? Tak jak to tam mám napísať, Múna? Fakt. No tak. Si to zvávam, tak. Jak se jmenuje? Samuel Miška, Samuel Mištík, myslím, Eda?
Krňávek, Láďa Hruška. Kolik má odbierateľov? 16.6.2016. To už bolo pred mesiacom, to odkiaľ mám vedieť? Ako vážne 100 000, to asi nemal ešte. 66 069 dáme. Kolik má videí? On nic nenatočil, 186, ja neviem, však to bolo všetko pred mesiacom. Kdy sa zaregistroval na YouTube? 2.1.2014. Myslím, že 2.1.2014. Odkud pochádza? Z Česka, z Egypta. Co najčastej točí vlogy, animácie Minecraft? Neviem, asi život na Facebooku. Minecraft. Má druhý kanál? Áno. Jak sa jmenuje jeho druhý kanál? Studio Moon TV 2. Dokopy všetko, to viem. Myslíš, že Moona znáš dobře? Asi jo. 6-9, no. To má dobré. No tak 66 066, v podstate na tým možnosti, to sa nedalo vedieť. 185, to som mal zle, 2.1.2014, to som mal dobré. Aha, ja som retard, prečo som dal, že Moon pochádza z Česka? Ja som Slovák, a on je zo Slovenska. Ježiš, ja som kreten. Co najčastejšie si točí? Áno. Dobre, pozrieme sa, koľko točíme. 6 minút, len tak to ešte niekoho dáme. Musíme dať testy. Koho by sme si mohli dať? Nájdeme si niekoho. Fetipilov. Točia. Jasne, že robia ono kvízy. Je to píča, najväčší. Vážne. Tak tento tu si asi nedáme, to je totálna kravina, tak si dáme tento pred mesiacom. Jak sa jmenuje křestným jménem? Karol, teda Karel Makrela, Karol. Rok a den narození. 15. Myslím, že 15. Kolik mu je let 2016? To si teraz vypočítam, to je 7. 7 a 10. 23. Na jakou nemoc umřel Karlovo táta? Na dlouhodobou nemoc na rakovinu. To nevím. Ale typneme, že na rakovinu, to neviem. Jakou písem zložil? Dovezli mi pizzu, zdarec tlusej kálo, vypadám jak vypadám, výpečky. No tak on ich zložil trošku viac. Tak dáme tlustej Karol. Co mám na svém krku za... Co má na svém krku za přívěsek? Jaj, oko, donát, párek. Má přítelkyni, áno, tu. Nie, Kláru. Ježiš, jak sa teraz volá? No neviem, ale má čiernovlasú. Jestli áno, tak jak sa jmenuje? Klára, Dana, Mára, Sára, tak sa volá. Má pejska. No počkaj, tuším, že má. Abo nemá? No teraz neviem. A dáme, že nemá. Abo má? Dáme, že má. Jak sa jmenuje na YouTube? Karol Fetipilov, Fetikpilov, tak to podoslať. Koľko? 8 z 10. Tak čo sme mali zle? Karel, ale on si hovorí Karl, takže to sa počíta, že som to mal dobre a mal som len jednu chybu, rok a den narození, no. Či ne? To som mal dobre. Aha, na rakovinu to som mal dobre. A ako zložil písem, vypadám jak vypadám, to som mal zle. 9 minút, tak by sme mohli dať ešte jeden test. Tak koho by sme si mohli dať? Farm.
tu máme za testy? Už ma napadla. Bianca Johnson. Čo? Na mňa nejsú testy? No to nič. Vaďák. Tak ja neviem už koho. Hogi. Dáme Menta, aj keď ho málo kedy pozerávam na YouTube, tak len Ment. No. Tak skúsime. Jak sa menuje Ment s křestným jménem? Dáme Matej, pretože ja vôbec neviem. Jaká je nejoblíbenejší barva Menta? Zelená, to viem. S kým točil Čarovňák, s Gamerem. Kolas, Hoggins, Goggins, Zichiken, s Pedren, s Hausen. Som se sebou, s Gamerem. Jaké zvíže Mnelo v Čarovňáku, Bačúžek zelenou v laječku a Svegerskou čepici Králík, Slon, Štros, Fernando asi. S kým točil Hozor Daddy s Vaďákem, s Gamerem, s Vaďákem sa nestá. Máme studio, áno. Jakou měli Mentovi vlasy, sásku smínku. Zelenou. Mají Ment a Shrek nejakou spojitosť? Áno, zelená farba. Jaká je Mentová oblíbená milka? Obyčejná s orejem bíla. Dajme, že je s oreom. Vieme najlepší. Áno. 6 z 10 na to, že skoro jeho videa vôbec nepozerám, ale ako je to dobrý youtuber, dal som 6 z 10, takže čo sme mali zle? Křestným jménem je Jan, zelená to bolo dobré, s Gamerem to bolo dobré. Štvorka Pštros, nie Fernando, s Vaďákom dobré. Máme studio, dal som áno, ale má ho s Dogem, tak zelenou, áno, to je dobré, áno. Jemen najlepší, bolo tam áno, určite áno, tak som dal áno, no to není ani chyba, takže 7 z 10, čo to bola taká blbosť. Točíme 12 minút, to je taká ideálna doba, takže to by bolo pre tieto testy o youtuberoch všetko. Keby ste chceli ďalší diel z týchto testov o youtuberoch, tak mi napíšte, ak by ste chceli, a keby ste chceli aj konkrétne o nejakých youtuberoch alebo ľuďoch, tak mi napíšte o akých. Ak sa vám toto video z týchto testov o československých youtuberoch páčilo, budem rád za like. A ak si tu nový, tak poprosím o odber a poteší aj pozitívny komentár. Takže vidíme sa u ďalšieho videa alebo streamu. Takže čus!